Bacha usi utirasi Efa unsenifa Eto wakoma su Efa wakoma Idi nyuma yetu nechi Idi nyuma me Mesrao Ye eyami yani se nipa ni bi wo ha Unhu se oba dwumadi ni bi Ti mesrao rantabana sibi Jai wakoma share adensa Branyum ne koso no wakoma idi akire na to be free wakoma no krem Enyonya Hosro Jesus Christ glory and honor Sami enuma Jesus hallelujah imun sami na mama Jennifer hallelujah say na osoro ahi enuma ebeye hallelujah oh say Holy Spirit never change. You will never change. Hallelujah. Jesus Christ. The one in the bones, how much is that? Solid one, I'm also. And for the moment, the world, I will be a you will never change. Jesus Christ, you are first forever.
Sama Jesus. Never down Samina was Yeti Kansama make a be dimechi. Okodia embre. Na tie me kansen bi akyerew na wabompae ba akopɛ na watanase asane asatinya me asem okɔde ɛkɔ ɔtwɛn na ade edi kan ne sɛ ɔkɔpɛ ba bi a ɔbɛyɛ ɔtwɛn ni mu ada no ɛno ne makura ya bɛpɛ no de ɛtɔso mi no ɔtena hɔ kosi so obewie ɛno ne na awɔtwe na yɛ bedi no de ɛtɔso miɛnsa otutu ne ntakra ne mawra ayemre ɛyɛ dada ne gu na watwɛn sɛ ɔde ntakra foforo ɛbɛkɔ akoma so ɔde ne sɛnka wo ntakra dada a ɔde baayɛ no ubetutu kasɛrade Yesu takra dada bia me de baayɛ Radhe misrau tutu free me ho tutu bi free ma adwenem tutu bi free ma komam tutu bi free me nan ho tutu bi free me bam tutu bi free me bam Radhe jeme Simon yese asuboy wo bobi enso nkonkron ba ne ka kyɛn sɛ wonni mu kyɛfa ebi sɛ ɔbɔnwoma nyunwunu mu na mu yɔ homa akyekyere ne kon nti wonni mu kyɛfa esere wade sɛ ɔmama ho de ametumi de akasa na bi na either you cry or you confess your sins minni mu kyɛfa sister DNT na nne akuhwe asie nyina mu unya mu kyɛfa unni agapade ni mu kyɛfa kosi pɔnne ma bebrebe ɔcha unya bi bisɛ onka ne ma ho kaserade bɔnwoma nyonyono no amuyɔ homa no awurade yawdie no. The word bitterness is not free. The word bitter ya dia enyuno. Adia enyuno. The entire konkron the symbol ba akunya buburo ni said there is no bonyuma in a dove. A buburo ononko ani abo abonyuno eninimu. Adia na okuma abo ese paigu ho ebese no ebi ninimu. Tina konkron de ne symbol na obesi ni so ubura ni mu. There is no bitterness in Holy Spirit. You can't find it anywhere. Ebini ni mu ba bia. Kase Jesus. And takra that day. Erade ayemre. Erade afo. Tutumame. Emonsem tutumame. Erade tutumame. To be free my kumam, to be free my adrenim, to be free me bamam, me hona makwam, e what it to do. Enko du fiada, then card in takrafufro and echo. Hallelujah. You think enko du fiada na di ye. Fe yon samye no wasuruse ne yedin tonwom no wo honhom ose ya yento honhom monwom na se wo honhom monwom ne wo honam monwom wo se wo honam munipa ne wo honhom munipa wo ha maujanomra auja patoma mo instruments no word bi a meka bi a jisu bi ma uja nomra Jesus ma hoden mra jiwadwi firi bibia so
Jesus Christ. Maya Resanimra. Receive your healing. Jesus. Ma Emusranimra. Ma Ujanimra. Menyunyam nemra. Mantiasia nomra. Jesus. Mahun konkronemra. Maujanomra. In Kenya. My Kenya, Jesus. My Kenya, Holy fire. My Kenya, Oshobo. Can I say one pie boom? Can I say one pie boom? The fast day more day, my rade, fast day more day, my rade. The radias through cream. The aka yawada, Gada de cherry. Hallelujah. Praise the Lord. Afe mesrao ebre radiasem ebey. The edikan eyema ho na eyema ho sepe. If we say I don't deserve this opportunity. And so Rade amana to me. Nipa ense aseda. Men does not deserve thanksgiving, but men deserve blessing. Erade se aseda ne nipa se nhyira. Ti so biya de emawa. Na wo de aseda me Erade ne wa bless nipa. Na waka kire Erade se o nhyira nipa. Amen. Nti yetwi kasem no mpanimfo bube se aya na homa onam dua bi so ansa na oduru hefa oduru soro sana trust no so tie bia ni o ba asase so Erade amfa na amfa mo bi hu anyina mpi di ntia na o ye ne sa ne ano pese wo hu de wo mu how submissive you are. If you send penny for say ankoto a ye na nti aboa krokrokoku on taban pa oso ayasoso chen asere wade ko betimi akowiem enso ade bi amana kafom ontimi ntu de hia ne ye abodini fans ne hia no tu hu na ye kro obo hrema krekre ko no ayi sei no de ne namfom Erade saa na waye free ahyase abeduru ne tene awie anwumre yi munyina munyame na ye ntene nsa ewo ye papa ne maame so ne enka nkere won se ka hodo saa miensa kan di twa to kra
na asɔfoɔ efiri sɔfo prince so kɔka sɔfo frimpɔn so tena nsa wo mu nyinaa so de asɛm ne yɛka. Amen. Yɛda Awurade ase. Mebakyɛw Igilawa yɛ start yɛ no me check date na em sɛ almost getting to 15 years now. But first day I started Igilawa no, that time na minti sei na me da so kra ko school na Saturday no ma me kai se no mu wo ho aka sisi ade em so fata original and em so prince na me kai na so fu bi tia me ma na me ko ba ke mpaibo ka kire me se me didi min so le won ko kan ma me gina ho then to was wi man kunimdie and the sign pa no kra woni ho ba nshran ke Awurade se be biazan abiduru amen and me gina ha me de Awurade asem bro. Hallelujah. Na me wo experience bi wo man pesa me ne wo share ansa na yakɔ dwumadi ni so ene nsɛm bi Awurade aka akyerɛ me de ntia me kasa bɔkɔ sa na me yɛ fasa nyɛ sa na tie ba me yɛ asɔdi bi ama me nya problem bi nti no ifiri bɛ yɛ 3 years ba ne Igilawa de me mfa ne easy ba me sua hu sɛ apem fo nyom nyinaa na star ne yɛ pɛ yeso bi bubugu ho de ho 9 months ni nyinaa ansa na wo obi tete ntasuo obi su di saa kusi sɛ obewo ne ho yɛ fɛfɛfɛfɛ minnim obia minnim so ma mi Emilia onyema odidi saa na wa yɛ fɛfɛfɛfɛ obi so nyema ofon yɛ tantantan ntade na yɛ nyinsan efise fiada obewo ade pa bi apie nti pain bi a pass through no a type of pregnancy to take it. Amen. It will be over. Tina kasa no timi sere Awurade sɛ ɔma ne honhom ɛno amfa me mu na de obetimi aka ne baabi bi du bia no na maka akyerɛ si utras na yɛ mɔmpae ka kyerɛ Awurade sɛ ɔnhome mu so no ɔnhome so ngumi so na ɔnye me na ɔnye mɔtiefo isu so ɛnkwa. Dabi yebehyiam sɛde yɛhyiam yi ɛwɔ kronkron Jerusalem ayɛto. Hallelujah. Ɛnumunyam ɛnka Nyame aguama okun na ado mogya ato yɛfiri musua kasa nkrɔfoɔ ne aman mu ama yɛ nyinaa yɛbɛyɛ yɛfunu baako yɛ mu mba ɛnɛ nso so ɔba deɛ no wahyɛ ne de yɛato hɔ na mpa ɔma ne pia ni so ama ani ene aso ate yen haya ho obone fo ne firi se odi nkugu akyɛ enyene ne obidi nkugu ende Awurade hyɛ odi animunyam na wo man so ye be hyɛ obi ɛwɔ yɛn agyen kwapa Yesu Kristo din mu tie mu ka sɛ amen. Oh, kan bi yem ka sɛ amen. Empire ne enye ho mountain am se ka sɛ amen. Amen na wo kan soja wo mu Edin Kenya bi ewura wo. Edi ani gye foforo bi ewura wo. Amen. Be the Awurade ase ende enwumbre Igilawa. Ye ba makro we ni second time ye Igilawa wa ha. Na bushafo bi ampe attention won team no ntanasi. Ye ba program e bi ne nam saa romi up and down. Yakoba sa dia kwaniaba Bible nisi summa ni nyansa chen ehanma no me de start every baby ansa ahwa amasem ne be ketewa bi da bia ohu emos ewo puppet so na so ye sofo a there are qualities bi wo mu. First osofo bia oye ohene nti o se unya nyansa ti Yesu ba no kasa wo abebuom yenim ya bakosem se ahemfo ene bube
na Yesu yɛ ɔhene nti ɔsɔfo bia ahenni wɔ mu otimi di asɛm 2 ɔsɔfo bia ɔyɛ kyerɛkyerɛfo ɛwɔ ne mu ɔsɔfo bia ɛyɛ ɔsrani ɛwɔ ne mu hallelujah ɔsɔfo bia yɛsɛ bi mu kosua psychology ɔsɔfo bia yɛ psychologist ɛwɔ ne mu amen enti na mi gyina ha as a doctor because the Lord is about to heal the church. Today, I am Dr. Amos. Amen. And then Mama as a teacher, Mama as a king, Mama as a prophet, Mama as a psychologist, but then Mama as a doctor. Tikachuni say you be healed. Oh, Kabichan say you will be healed. Amen. Ɔsɛ sumani ni nyansa kyɛn hanman adentia yɛnwura wiase occultism yɛsɛ ɔmo kɔ baabi ɔmo kankye na ɔmo kɔ kankye enwumere ɔmo kɔhyia ɔmo timi korɔ so ɔmo na ne sɛ na ɔmo asɔ candle si animu sɛ Amos no ɔmo beku na ɔmo nyina atwa sɛ kana candle ne si hɔ wɛda ɔmo bɛka ne sɛ Amos die die, 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 die. Adena mi ye ni mu hu. Ekosi se candle ni bedumu no. Die ni mu nyai ka. Enti na nsɛm aka asɛm bi wɔ boase sɛ ya asɔle dan ho. Mu obi amfa aduane nsi wɔ meton. Because church enye eating place. Na before me be yes aden me yade bi me call oboase Jehovah Witness for asore dan several occasions man ko hu bi wo ho na time no so no mu ko mu no mu man ketu anyina kuta books ne ayi dimirika mu radam wa hodin ebi ni abonten ena me jambo na me call masalachi kese bi so wo ho eno kra de sikro mu pa Friday me call me hu se o ma ye busy obi en ho to aduane wo ho wie na me jambo ko SDA ena me ko Methodist me fiewura e wo ha me de me ne tebo ase o ye Methodist asole panyini me ka tell ne se antemo ko asole Methodist a wo di nuane betwa wo hia no se da bi sofo Sunday school for no kwa na tofe bi si wo aya ye tobi man kra no asa church is not a eating place yenkodidi e wo asole. Because the time has come, I was say you educate maturity level a very less. We are by maybe cancer be partner. I nyamia urade. He ebimu romi up and down sa twadanu hia sa te said here oma mabi. To assist someone in the nyansa chen haiman. Ade bi omu ye bia omu ye committed omu ye very serious about dia na omu ya enyem to omu be kanche ya se wu so ye panyin o ye part of it ansa no omu apon to omu timi ya no omu ni nyina asi na kasa ne mabiem da no omu da soka ansa na kende ni wua ni pansuo. Hallelujah. Na saa igla wa ya ye bebre nim so fa Abraham ko nim asema me beken 2012 na ye say ye bi ma fe ne ya start Bible to ye start Bible to 26 April July 2012 and ye wie 28 and ye wie January 2012. It's almost 6 years now. Now 2018 year na me dawa da ye mu na me share so for Abraham say eja mi kodidi no so hwe akonte na wo ye embreki na sofo aka akere ye say de obeja ye bia obeyi na firi na dwumam
on say enipa na obekasa kire me no ne din ne de say Abraham. Abraham is the father of faith in the Bible. Nam salt many te agum. Mesa akoda na me namwana makopie ba bi anu aduane a wo sen ka midibi. Asama me ka to me se hwe me ye dry fasting and I'm tea mendi. Ti me ma instances bi answer. Eno to nchen no. Last 5 years ago, and so you were the same thing. Me wo hwa ana ya fa me ko kire ma di bi di preach kra sa yi ano so me nya akonya preach e ko kire me akoko a obutuo na akoko no na obutu nkosua so kosua ne ya ma akoma akoto ti obutusua owie ye no okwa bu ni nyina wie na nkosua no ni nyina pie ayen kokko ne ko na aka ba akoda ho sa ba akro na ye fa ebu mu kire nse sa kosua no hwe omu nyina ne sa akoko na se ebere ye de omu ko sha ase na omu ye kosua aye na omu dia ebeyeyi ba 21 days ne so ye no omadane nkoko ba aka ba ako ti mebusa ase sa kosua ne da ho no onu adi ebeyeyi ena ode ya akoko so a ebeyeyi na ese sa kosua ne mfaso bi anye den amaso da ya na se me ka tende sa na igla wana ye no bebre nim so mfaso nti bebre ba ebe dane that type of people ono a kosua ne ntimi ni ono so ntimi anya akoko wa ye waste we am show. Second one, me wo hwa eno die abode tattoo am yure mfida Tuesday say ya me dahwa na me hu say papa bi aba so me nsa me da bi obi kura me kwa na me ko say ya na me ko pia mango kese ase na mango ni nyina de wosu nyina ebunu ba ko pe na abre timiduru ona mpani form yen sado mu sa agu mu chise gina ona mu asisi mu terase miduru ona mchia o no mu peja o mu ti no mu jesu o mu jesu wie yen ana o mu do mu nsa fa eye o mu eye o mu nsa sei na mango na se nyina ye shiren de abre nko a twa mango na se hia no mu peke maako tre no mu de maano o mu wie no mu emos unim say amangui afibia moba enipa ne ba omu be pa ba akupe ya bo sa obiantimenti no ma gya hoko ebiso omu dudue yase a ye wa hanso omu nchia ye to omu be pa amango ne bo sa omu ntimenti no omu ko omu family sama me no omu kire me kwan foforo se me mfa so na me fa kwan so me kono mi hia obi wo ho nom ka sa me ma ne baako na me ma ne baako na me ni pan sa yanko ye chanko fa sa kwan so bi me kan sem bi a kire man sana ma start nyame asem ni nyina nyame a me pe me kan na abon wo hu de wo ye kisusum agrodie ni toso a personal ade we are I'm telling you a personal omuye no msa do munsa efa o machine amangu ni nyina so katai emi ja okoye dani na mani na make aseme boa sa yian ewrade hye ne ho ani munyam na kasa yan so ni yan ka me yawu che bo we be preach we me fe sa me ro mfi ma big na betra me nche na ma di mi che kam ti mi ko na na tu me da me munimuni odam sa be da kwana na me ti me na so ma me ni sa to so bo mpae ma
no say mo Awurade abesra wo nanso me nka da na menya ne nkyere wo no ka kyerɛ na me da Awurade ase daya efiri saa time ni besi nne I have a testimony in my Christian life and I will share with you. Don't know. Me huni pa bebre wa ha. How I see you. Se sia wa ye baifo a wa ha bia no. Hu yonko baifo bia bi hu no. Ube hu no. Saa na ade bia ye magnet na attractivity magnet. Nti wa ye hu mu ni so hu obi ye hu mu ni wa ha ube hu no. Saa so na honamfo wa ha nyina so honamfo a ube hu. Na de efiri bra minya encounter niema me yenu pen pende wo me heart Joseph ni enna so particular car so obewu agya na me kan wadi say adam me kura me wu agya unim say so obi anya encounter te say Paul was afa ni wure fi bibia na afa wo desire for efie na obekomu no because me mama example kitwe bia be hyeman sa matoa so when we talk about home ahaye wai enye home kejeti anye home kamu nye home our workplaces enye home enti nipa ne nyina pie ne ye we ko ba we ko ton we ko mazi kenkan sesi akokejeti akome why di obi akwan home na home no ensonso ne ye wom ye wode o ne fie na wo kon oda sole ko adwuma so nkronsu hwe no ene wode o koda master bedroom bia o kodwedwe no ho enti said yesikafo home no sana esiafo so wo home ye be pon akoi obi e be koni fie ye wo fie ahodo sa be pe na at the end no ye ne wa obi a be ko fie sa fie no e mo achetu Awurade nya osoro ahini mu kwa no ko prepare you so unim sa de a oboa Awurade ko prepare ne ma mienu Matthew 24:25-41 o say mo amu mu bonkum so mo na meja adome mo mo nkonko fada oja meja asiesie ama obonsam ne na chidifo sa na John 14 say me kwa akosiesie ba bia mo ba de enim an say John 14 de no kwa ne kai say Awurade so akosiesie ba bia ma I'm telling you o sa so siesie ba bia ma abonefo. You have two homes. Nti sa unni unsama mekaya untiase I'm telling you we are hunamuni agro when it's too much. Yes, we are gentle, we are disciplined, we are justice, we are faithful, we are kind, we are pure, we are holy, we are sanctified. Ti me to ama asem so ti bra omucha me ho wie na me to aso ko ani manite na me keka ni nyina wie ya ba ye we ye so na me bompai wodam da wa de be che be bofo fa igla asem me te ya na se he emos asem na ko deep what na me ka kire o se so obi etu amana ida se wo kusie bibi ana wo kofa bibi firi fom ho aba so okoto so bi tu amana chana fu tu amana e galamse no mu kofa firi ase aba omo tu abula no koto so mu tu abula yensuo no mu kofa firi e fom ho e de abere nipa wo soro sa aso na akwase ni ye tu amana e yefunu na yesie no ade na yesie no esie no so yomum ye ye wade yesie efifi ene wa de esie no anu no yempesi be hunu biem ti se funu ba bro de esie a yesa akoto ne dabi nti ebimu besie boni wo mo de bae ebimu su tua ko yifoforo be ka ho last one me de ma no besi wo ho eno so na ye program ewo boase revival na hour of Nineveh team I the to so the rest of Christ
se mo amoye adwuma abre mo mbra enti me frɛ kwa pe asofo no esa o me preach o preach na me tewa na me tie ni se ya me hwɛ ne ha me te sɛ obi abegyina me nkyɛn bomi di emos unim sɛ asɔle dem you go to church and top up your load and I'm solid now manam so church ni nyina hu sɛ ma solid afei na me kɔba sei I'm in church no so unim sɛ you top up your load in church okani mienu wase mo ade so ana mo to aso na me sɛ me sie obi a me nsie ni biem me be ya kyerɛ mo topping up your load nti me dwen wa na me ntiase agya mɛtwe mo na oba enram ka se me tima abono no we wa ma owe oba wa ma obi mra wa abra je bible ma ko 5 bra me nya ade bi nkyerɛ sa na ma be ka wa asem shade mu hwɛ de me bɛyɛ wɔse yɛ ba asɔre ɛbɛtoa ya de so aso asɛ wɔsie obi a ɔnsie ne biem enti asɛm a me bɛkan sɛ ɔkyɛke wo ho na sɛ adeɛ bi da so hawa ɛne yɛnsie a na emom you are topping it say net yɛ ɔka kyerɛ me straight me te ne direct hwɛ papa yi ɛdeɛ na ɛso ni fa kɔbra ɔbaa na ɔka kyerɛ ne sɔfo fa bi to me so saa kɔbra ma ahonya ha ɛnɛ yɛyɛ night koraa w'ani nkum kɔ ɛyɛ possible na sɛ nyɛ possible yɛtimi de bi to aso na yɛntimi meboa sela toa ne yɛyɛ dɛ enti monhwɛ akosi pɔn dan ɛto aso kɔ bɛyɛ sɛsɛ 10 so bɛso ɔsa de bi to aso a obetimi esrem ka no mutimi rodu ana afɛ de olodu na ko gyina soro na ka ne sipom no mu gya agum you can top it ba monhwɛ de bi bɛyɛ planter bra sɔfo ma brɛ ɛna ma se ani saa kɔbra Moses sɛ obetimi asa aka sɛ sɔfo se ami wiem na sɛ ɔkasa me nsia na deɛ ne so no ba ɛbra ɔkɔba bia ohia sɛ yɛ tɔpo no na mitimi tɔpo na mitimi tɔpo no and the sister said oda so ye etoro for 1 year na bia ba ye bomba ma toro etoro na sa was last year oba na etoro this as etoro I'm telling what top atoro you know you are topping up your load enyame amasa na make direct maka na obo asa kire wo enti amami da ye ko to bia beto ma send say are you topping up your load or you are released ɔkyerɛ me sɛ yɛwɔ ɔhome yɛwɔ asomdwie ɛne yɛwɔ home sɛ deɛ de yɛ program ɛnyɛ pɛ rest ɛna peace ɛna breath ɛnyɛ pɛ enti check yourself are you topping up your bitterness or you are released sɛ yɛaseɛ wo deɛ anka yɛnsie wo biem kɔna asɔre dɛ mo na kɔafo no ɔmo to nwum ne nyinaa change chichiri omu nyina nwom no ayese nwisi en ko na ne nam dem wa na wase we na wase wani je ho me nwum bia nim nwum bia nim ti na Isaiah ka sa mo fa mo nwum to jejeje ni firi mi so nko asa enti me desire say enka if I die it's better for me
If you say omo ko school a eja efie nyɛ no ye be ma kwan a na atu ni sun. If you say wo kon ka sika be sa de aba for May term no e be yere enti canteen wani je ho papa fi say nye school man ko wani ko sha ba akoda babra ko si pon ba eye ne yase wo da school mi je be ma kwan no wo ye won ma be fi say wonim say there are many computers in his room. There are a lot of Land Cruisers our they go roaming up and down. When you massaging bed, you all could dash to a pentance, a bema quine. Amia, many mammy at that 9 bar, Kunipa yet 10. At the end, we not the way, so we not the way, so no. Yabema quine by order. And Mintina Usuru wound. And I'm a catcher. Say, go on, I also say, I grew the benign in the woman. And I'm a catcher. In Jaffi, among no be the Febby. Now, I feel Obi Kusia Kankai. It's over to you. And now, as someone may be found healing the church, you need the breath of Christ. We hear sa. We hear sa. So for we hear sa. So for mommy we hear sa. Asoli penny we hear sa. We yare. But so be yare sa or doctor any musu I just say what can yadi. We confess. Doctor, me bema muja me ja. Tima medru. Some the ferry. Me bema muja me anam koka se mitina yam yobam tipa yedu. Nipa ni nyina ekọ enso nko ka won boni e ma don bow nesu. Some me be ka tell you need to be healed. The church ehia yaresa safuni hia yaresa wo hia yaresa. Mr. Jeffrey baby ye wo maku abusokruwa last me na erade na ya papa so mama kwanya sa ya me nkyira de na okọbọ sefem nti obeto so a na obeto aso sa na bi etire ni sa me bobo so a da ka do ba na ma charge sa me se ya Yesu ye wicked o se ko akutobo na Yesu onye wicked o ye justice me dem fit da Yesu onye wicked o ye justice Satan ye wicked. Amen. Enti oba na obeji ato aso oba na obeji ato aso oba na obeji ato aso sa ti eno na mde ye ya di erade di training mia enti eba dubem na afi Sunday bia biye teachings ni ye no so enti ni enchichem besela yinko a na me asam na me be kan no me bobo so ba enti munti asama me kan yi lebo boni pa bidin metewa na sister bi ba me nche sofu me pe wa asem pa ba asem we de mi ntimi fancy o kasa efiri se mete asema me be ka tiri o kasa nwura me biem ti me bana mu se wutina ho tichi kura me metana ho am say oh are no say sofu obi afre maka akere me se wo se obeware na including o papa ewu akontimi stop no ntimi hwantre tra ode mapa wutimi kan asem na afi me ba wa asem ni nwura me biem Jesus ha me se na ye healing church no timi dey start free baby enti okan asem na oh amane how hwan na muni ma won asem o kire me nipa na akra ne nipa ne minim ne da mi hun eye to eye say da mi hun eye to eye say da minim ne nipa ban so from Paul kra na kire me nipa kro na minim no ansana ye free nipa na fro no nyina aka ho a ye hu no kra na sister ne timi ye released
asetima betena watre atwa ne nkyerɛkyerɛ so atie hwɛ enani pa bi wɔ ha sɛ wantum rika anko confess obua enye fasting asem. I'm telling you, son and sister ni free ehunu sɛ enye no korɛ no tim ese menene ti sei ne nipa no oni me da enso won wade awaye sister ni tim ye bold be confess ye no ye free ehunu korɛ wum ha mete wa na obia aka akyɛ me sɛ ei wo ne wo bra pa de amaye no na am sɛ me bra ba sɛ enye original ɛsɛ youth ni abaya akokɔ yi sɛ obe wale nti no afa na kwatana akra wo tete no na owia obe ware no na masa asɛm na wo kan no wote ase enti muntie de si ye wo hwa bi wan onipa ye de na kosie tete no sɛ obedi hin no so obe ye de yo aye kwatete na fe ehu yan sɛ nipa ne nyem nipa no sa aba no say so and he was here very careful pal and I'm saying no so hu so ye careful. We are healing the church. Hello. Ansan nipa no eye release. Mikro ya enkofo bi fa me to tankru wa mu obra ne wa busokru a. Iko preach mani efa suntudua ho. Wie ya na hu se ma frem se mos. Preaching na bi chen the one no preacher ma hu. Obi abeka chem se wa tuni suntudua nti won ma so nam si awurade. Ma so ni me kwese dem su eyemi ya ansa na mhwe mu ahu adekro abusafo na ade na koso ama nipa no waka kire nipa bi wa so dem omu ye yen sole mawo omu beto sem yetinsa no mafo mu kunya akota na abonten wa de saade na wura wo mu ama omu betana wa no maso na akota na abonten omu betana no maso la afi mi hu o ma na bi yema hye me na mka cheso ma me sankofo mi hu o ma na bi yema hye wo me. Later on, and I'm free in the panel. And in the pakro, that's all one in free or more solid them, man can't tell that. Now, me busa o masem. We cancel we are filmed in baby. We and son will move pamicho. Because now I didn't hear me ya. A yami jasa. I want my come. I feel me who am name you must. There was a town crowd of friend, minister of mammy. I was solid now to say that crama. So I didn't come. So chief as of my just a mimi chief ama so man ne ayami yambu. Unim say me ko die na atade se me white na me bu ha nyina ayefi. Na me drive over my white corner nimpa na car na stop na de me call reverse. Me ho ne de bi pa ba kyerem say exam so we twa 98. Na me say ade de aka na ye dey. Timi fra wo mu wie ya me busa ye omo de na ne number bi na me am sa pa wo mu chew no mu so pa me chew no mu cha hokoye fe me koda me da wa na me wa so le wo se tichi na ifini wo me ha na ba pa bi aba se Amos ko cardboard na busokura na secretary cardboard na me su me the t-shirt white bi akukum kofa. Me sabe da eno kwa ye fasting me evangelism na month be ye 3 days dry fasting Josephine sa fasting nim me da ho last day me hu se me tikem na ka ne sa edra so de me komachi na me so ma kwa ache papa ansana me hu se ka na sa stop ko forward. Hello ka na sa spark air ko forward na me be kan bi ato aso a kire wo Young can quotation be was 2 Kings chapter 2 verse number 19. Sa quotation na me de be kan sem kitu a bi a kire wo. Na bere Nyankopon asem na ekoso de all power je no no an be solid den kekamu. Ono adi su be kwa kwhwehwe woje ene. E wo de atwa se okọ ne ho bia. 2 Kings 2:19. Bible say Ebra odifo Elisha kuja na papa kwa wie ya Orban
Jericho kuro bi oduru hɔ na kuro ni mufoɔ Bible si kuro ni mufoɔ edi mirika owura ye kuro yi ne dabie fɛ nanso ensuo ye wɔ mu yi ane asase enye ema pon ba cho mon kan ma me ko be yi one word bi wo kan ma me na kronomofo ne ka kyerɛ Lisa sɛ kromofo ne ka kyerɛ sɔfo wu asɛ ko kuro yi dabea yɛ fɛ kuro yi ni dabea fɛ ema be se 5 nso alemra na me ma 5 so mra monya fast ba bia bi fra ba bia munyina emei shomu fe emei ho fe omu dress kama emei ho fe omu so dress kama omu sa wa asole omu kwa kama yesina bro sa tenten kama atadi we esiu na yasi se wan ti ase de ntia wo so sha atade tintin wi na ye wo so bi na se sha nkremofo ehye de wa chen wi e katom na anu chen nso munim Yesu ana wo munim no amai ho fe assemblies ma ho fe Pentecost ma ho fe asole dan so fe mnante wo munyina ye handsome pretty ones nanso afogojoko ɔse kuro yi dabea yɛ fɛ sɛde me wura ehunu yi sɛde mu nyina mu nti mai ho ɔfɛ nti mu so so onya di ye bi ade ne kwatwene abɛ ho ye bie Ghana asɔfo so kyerɛ na Awurade bisa nso ni mo se na nti wo so ai Ghana asɔfo nyɛ nti so hu nti mai ho ɔfɛ nti mu amra nkyɛn ho ɔfɛ nti mu nti sɛde wo hu no sɛde Amos esi gyina we sɛde maami si gyina we nti mu mfamo ni hu nti mi wura kuro da bi ɛfɛ sɛde wawo de wani hu no nanso ɛjakɔ na ensuo no nyɛ ensuo no enya water is life water is spirit Bible mu ensuo gyina hɔ ma honhom gyina hɔ ma nkwa ensuo no enya ɛjakɔ ma me na asase no ma so ma apɔn ɛma apɔn enya abusafo yenye nyamesomfo ye kristosomfo Christians nti yen chake apam dada Abraham ne nkoyi one na ba wada otwitwa atoro Sarah ne nkoyi timi pia na ba waso ne kunu nkoda owi wasa ne ku ne nkoyi Isaac ne nkoyi atoro ne nkoyi Rebecca kra de bobo wa wo yamumba na wotan ba ko do ba ko ema ba ko ye dadafo ne nkoyi Jacob krade de bobo owale ya ewale ene yira bawa we so wale ne osa wale we ni nuane na chiriba ewale omuma wa nyina sa aka ho ne nkoyi ono so twa atoro hello Israel musafo kodum yenu no ne nkoyi no mu nyina ya konkonsa no mu nyina ya atoro ne nkoyi no mu ye ni brefo semunia peja na yamu ya apam dadam na abehu saade ne nkoye omunyina ne nkoye omu ya ni brefo atade na ya pam sa akra no na ye different types of edin de beto no ansa na ne beraso and the coat of many colors at the same time that's actually was a seven spirit of God yes because sa akra ba pia your friend said that yesuni meboa your friend prisoner your friend say oyobi wa ko repu obi meboa your friend akoa
and sign a question about prime minister. Different types of names near the man. No munina enkoye. Yan Samuel. Ono kwane Bible bi yen no asema pamdada. Enso Samuel. Samuel ehunti yase kwasara David so hunti no akotwatro sa me ko ba afade ne nkoye otwatro. Chakelia oba timi hunahuna ne hu ma ne kotai kokasa aka me nkwan ho pochechecheche. Omunyina wontake pamdada atro benya na pamdada mu e 100 crowd and said Nina ne nkoye Sanu ntina Moses ekwaje emransem du no de edikan no obeto se Israel for sunsun abosoma de edikan no de hye ho korase no na ya pamdada Entina Corinthians ba kan say na se emra ne timi mo obi ye tini nia na ka Yesu wo no so amade ai emfaso ka Yesu mewu na ka obetimi agina Bible maka say Yesu se won odi manim ba ye nyina John the Baptist nkwan na nka bi so on de obebo kwan on de kwan no obebo e wa be di Yesu anim obo kwan na Yesu be faso omunyina obi akwose maka won no obi akwose maka ba betoa so besi Yesu afia for 12 no na kwese maka obu nyina e trofitei ebita mo kan ani bra anyinwi jawdie obi timi fa kire boko eko kobusa se wuni wa enti hwan ne bedi wa de ene ye fa me mei ba ko ye obonkum ene na fa ko ye unifa hin secret Peter adwembo ne ekura no mo ye ni part 12 na mo na mako baabi no se awurade ni mo nyama pia wo se Yesu yen ka ha ya na se nkon no ko mbe twen wa se wa da wo ma bebere no mkofie on adwe ekura no omunyina ne nkoye question mark ho glory be to God. Samebana said that preacher about Jesus. Na mintimi ntenas because eboas nansen yanyuma yetwan all powers all glory yakan ya yanyum yakan kra dia yanyum so for you kan mami enti mi be ya de bi wo ho enti meja sa ensuyi ene asasi enye emapon no se mombre me ayo afoforo rape ewo ewiaso be hu bi wa pamda dem be hu rape krono pa be hu bi wa pamda dem ensano pa so bi boro be hu wa pamda dem enada atro vain glory anahwede akwawe ye enye ona akum so na wo ka che de bi se ona akum ko je ni munyam hunu ema yekun ni kwa so na nyo ne kum so apamda dem na adu ensanom apamda dem na adu ensam keka apamda dem na adu hallelujah enti asama odi fo ne ka ya ne say confess ni pie ya no omu confess no enso inya asase inya biura me won fe me waso le papa ko ayazayo nanso enti bring me momra me ne ma miensa momfa bo mra me na momfa nsu nka ho na momfa nchene nka ho bring me a new hello so for ka na fade ai no se mombre me ayo afoforo momra me ayo afoforo na momfa nchene mu full stop bring me a new bowl bring me the New Testament Sabo no representing New Testament Born representing New Testament momfa apam foforo nemra hello momfa apam foforo nemra sameka to safa chansen bramia chansen hunu yamfa mo bia
na okase won fa mram no wantwa so say bowl foforo no bibi yare bring me a new bowl, bring me the New Testament, because I'm not dealing with the Old Testament anymore. I'm not dealing with the false prophet anymore. I'm not dealing with lies anymore. I'm not dealing with pride anymore. Bring me the New Testament. Let's go and work the New Testament. Let's go and check it. Eja kanko na mo fa nchini mu na mo fa nchene enwu nsuo ni bonim apam foforo no hwan na wom why the worm? Why the worm? He is the source. He is the source. Bring me the New Testament. Now they are powerful from the body of Jesus Christ of Nazareth. That is the source. And to Job chapter 6 verse number 6 was it, is there any flavor in a white egg? A debi wokosia and tininim kosyafufu and tini ewom. You have two types of egg. Je wokosia koko and you wokosia fita. Koko no ne dewom fita na e debiani. Job si me diaduani hu na tininim. Na a debi wokosyafufu. Is there any flavor in a carnal pastor? Is there any flavor in a carnal Christian? Something is burning within me. Since Monday, in the vibration, this me musa, me to another man so me musa. Don't know. Huh? It's all about Jesus this time. It's all about Jesus this time. Check it. Something that come out me take first up under them. When it me show be any custody more money can. What is in the name of Muhammad? Pieda. In the name of Confucius, Pieda. In the name of Gatamunguda, Pieda. In the name of Apepe, Pieda. Nemsanka ube salutu edini mpo. Kanya ne sa wote hono. Enka ube di da forma medino. Ka ube salutu dino. Enka ube ye bibi kura medino so he. Enchini ni niwumu. And the original, bring me a new bowl. Na fan chinikum. And to Jesus Christ. And a walk bone him. And a walk pound for him. Huh? Wakana pamna dem. No men kani powder no tuni paso. Na inshilani de Jacob nyango po ni daso. Ya tomi enipa e waga of edi ya pamye. Emye di Jacob wen kwani besinne. No me ade bia nko hobium. Krona ye kom no me ba bia nkom. Ba Yesu ba ne hwa Peter mo de omumbra no ma pam dadam nsam ne o matantan de ne be fale no. Obema Yesu aye no me. Onim sa no me ba bia so nkokonu. Say Yesu me de me kra beto ama. And was hey Peter, on kan to some Bible say do no tu ni paso no. Onue na nipa biara enipa na ni da so oye no me. Entina Peter be say Yesu dan no me. Me de me kra beto ama. Me hu aso Yesu na abade ne kra beto ama nipa. Ebetima possible say nipa de ne kra beto ama nyankopon. Was hey Peter ja asam na wo kan unim. Na John chapter 2 verse number 23 me ankasa de enye na abedi nipa ho dan say atem every say me de woni pam anu nti me ba kra na me ma fa me wan tu nipa so. Enti na wa de say me de ho to so far as me ne mo na mo tell say me ho da wo so. Got away. Sanka Yesu ji asem ni di ya. Ka Yesu dane no me. Yan take Sam pasa asem no kan ye no. Otimi ye ya na wanye. Eduru sa wa wo so do kra obi aro kra beto. Ama obi ebusa so onim na wo se. Wase me nim no. Think wo koma Yesu aya no me. Sister, I'm telling you, day I me be ko bo so ka asem ba ko pekere me, I will never forget. Wase mos. Gona wo kom na adwuma na wo koye no. O kono. Di kan dwene Awurade ho. Na I'm telling you say Awurade ba be si wachi adwene wo so ho. Me call first day nipa me bomb pie man first deliver no. Me call da no oda ne kraman ye ba me so. Hu ya ne sense of di machi. Na ye mi no nyina pia kraman na hwe fom. E na odwane ye. Na tie me ka asem bi a kire wo. Me ka asem bi a kire wo. Me da hwa na hu se sa me ma me ensam se
we gila wa say make we ma ba mo sea blue coat white sea blue coat me ansa no mbom say go mbu no mbu say say yes afu from solebra na yanya hihia for this year yanya hihia for this year ha abusafo asam na make atro no so obi pa yenyansafo ne ntiase ani na say heaven ne nkwaji yenti and say oba experience the grace and the power of God can consider the pastor be catch and the suffer ha boni amedini e be pay mo aka ko ka kire mi kun so obi ja me na me nya nkwa me pe so me confessing we ja me kra me pe because me nya nkwa. Bring me the New Testament. As of don't preach about Old Testament. Preach about Jesus. Let the people know the light. And yes, you can say me say me momi tirimu nkasa. You said oboni tirimu kasa na hwe ono ankasa na ni monyam. Sa abawu tirimu da. Say bia na me kwa asole kwa afo aye bone na me kotwa abo ma eye wa ankasa wa adwene. O hwe wa wani monyam. You shall be charged and judged according to it. O say oboni tirimu kasa na hwe ono ankasa na ni monyam. Na me momi tirimu nkasa. Jesus na kasa no. Ni ankasa mi momi tirimu nkasa. Men samunya media e do soma no. Let the people know about light. Many people who light, you know. Let the people know Jesus, how he is. Let them feel, let them desire to have him. The job baby are preaching in the namono. That assignment at the amount, you don't know. Now assignment at the amount. Now assignment at the amount, you don't know. 2 Peter chapter 1 verse 21 say, I trust him young for nipa, a person ma da. Na nyankopon ni pa kronkron ni nyina se de won gongon de wonante ya no sa papa no ya dai wakasa ye. I'm asking you, wa wo po utirima wakasa da. Fisa minya sign kanta no ko boase in fa me penje say program da. The whole of this year my revival chupe. And none of the say we are topping up our load. But the way we listen once. Any style be the ministry. Apart from those who are led by the new bow and the sword. Timon fan chenembra. No den boni by nenchini wom na yedai. Afi wo fan cheneno. What the gunsu no ka say, what the gunsu niwa, no the chini ni gum. Now somebody for the kind say, my son swede, shadia. My son swede, shadia, and my pompium. My son swede yadia, and my pompium, the sinner. What the gunsu and what the roots, baby and soon it's friba. Se komushi nsoni nyina firi amenanim enka na nyuno ye no ne na pon no ke nyai ka de be sa aba no e be ma pon to adenti ni tum no e no se me healing so yi e firi na akọ nso yi ma pon piem ama pon piem healing so no once and for all. That is the New Testament. That is the New Testament. Check out them. A trouble and I've been first person to throw striking. Check out besi a decent. Why na huna? Sanchin any ure anymore. Or course so. Ekodi atrobium. Be in New Testament. New Testament one call repu obi wo ho. It's all about Christ, 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 Christ. Master, Jesus is coming soon. He's coming soon. Bring me the new bow.
ohwie ye no se ma sensu yade se sa confession na ma enka bo ni ma kenkyere ne so ma sister unless of confess kire ukunu anya sa paji nyame di se den ye igila wa nyina akosi se wa fa akunu achi na se wa nko confess oba na otoso me nye ukunu ba na wa confess apaji wiase de nyina ba afode nyina kan sem nyina bi se wa make sa confession na wuni nkwa go and confess yen fa nchini bi mra fi se wose se nchini munya asase so nchina se nchini no ayira ne dade na ode be se nchini da me busa se so obi e wa ha na se onim Jesus a obetime anya ade fufuro bia ebetima be se Jesus never tisanchini ne dayira ede na de be se nchini sa asode ne so ade hunu asole putaye ayade ya asore sa yira ede ne eya asole biem asole ne bedane agurodie e bedane ti se disco e be ya adwuma ye evisa asole ne botaye e lusu sort no se basa ye mfa nya hwe biem isi ehwiegu sa awade na mo ware no awade botaye no sa mo mix ya sister afa mumie no akade yi awade ne botaye ajira akade yi nesa emfa nya hwe biem ye beka ye ntokwa na mo beku tokwa na mo beku se nkrane epia de odi omu kan na de omu ko so omu so obi akuna bo so omu nyina aye stranded no obi e coverance omu nyina ho no obi e up and down go and confess anya sa na se ko hwe ntimi ami eno so akwa mfiri mu ama ye beto atwe no sister ohun ofede basantini ya amamu a oboa mi ankasa mi ntimi ma onrese ye basantini ne ba mu a wose ehili no santini ne ba mu a ko sofo mi ho ofe mi yakwa ni so mi ya masturbation etro ha so village abra meka na sembi no obaza ayo asase pa ene ne start school ye ukara mpa ibo ye wo hwa na bese 3 months 6 months ye hunu timi wo me sonda he na ye sinkunya no hye coat bi etim na msumi tim ne ni mpanimfo bi eno mu busa na se adenti no ma aso ena o se obi abeka akere me se papa ne se mi si dem wo bepam ena mpanimfo ne busa na se ukọ papa na nim kwati firi nanum na so village gina ho wanyan vi nti akiri na me am ko na ko busa se da na afi ani me so me pa na asempa ani nti na ma aso no se hwe so ho aye se da se me ba obepam am so o so village unim se da akra wo hwehwe wo no so famba sani pa no ka tere no so fa ho betena asoli ni mu no ma papa iko no ma ne ko wasana adwene enne he nyame adom efin so asoli na aye den enso mo amoba mo bedi adanse ebi so oba afin so mo se da asoli ni siko o ma si dan nyina kama o mu se be si o mu mission house eniema awurade adom enso sa adwuma we na wo ho because the soft set kon ka hwan na ekose ho edubire bi kra na nyina obi am pese obeko Abraham ne kasa me ko sere da se me sere na o ma so village anko wase emos me kra me nya ho adi ye dada ampa okoye awurade hye ne dia ni munam wo sa ni pawe se wa me confess wa me ka obone a wo ni chafa won chini nim ebi se wa na okro na confess ye ne nya nchene no odifo ni twam no sofo ono ade nchini kogu nsuo nim omu na bekan ye ansa na sa woje ne ba hwa min so le ma mi no ba bebere betima so da be dia danse akyerem
anytime be Awurade nam ne tumi so be yi atan be kasa akyere church no de eba ne se obitimi sɔre na obɛka asɛm ni kwan sɛ wɔkama ni party owie na obedi na sɔfo ebra me make confession no de asin instant na uma baako pɛ na meka me preach bi na oba no sɔfo be se me make confession the whole church no tie mic say Awurade ka kyerɛ ne sɛ ne ma kam ye no mu nyina ya sɔfo ba president asoda no wɔkɔ ne tia ne omu kotu ne fu bɔne e ma sɔfo ye family plan na sɛ dey obeso da ye bia na nkwa nda so di nachi on so preach ye bibia kama obekɔ ba bia na nkwa di nachi ba bi obekɔ bia na nkwa di nachi dey a ojitum confess the whole church oso kɔ da ye besinne ohun sɛ nkwa di nachi biem I'm telling you abusafo Yesu mu no kra na meka tro me gina he Awurade ni me dancing before God and man. I know myself and the Bible I'm holding. I've choose to serve God and I've choose to please only God, but to humble myself and respect people. And it's my deeper desire that I will be the most faithful and the holy person in my generation. And I will never be a solitaire, but a sorry demonstrator. And I've chosen not to disgrace God, not to disgrace Evangelist Akosewa, and not to disgrace myself. Before man and God, Awurade na akora ya beduru nne. Yes, I mean at this time. Mo amuti nyina me mfa oba da na mfa bi so da. Hwe, so fo wu a, se obu ni so Nyankopɔn nipa. Obu ni so Nyankopɔn nipa ampa, ka asema me kan. Ka obi tu wana mo. Me te ho. No be etima fa fonfra so le dem obi a so bu preaching din ekoso dem anyina echi na so le ma mienu etimi aye plan work omumi na koto che foforo na we di phone number na we di phone number we na baako asole ba na me nim ne voice ne di phone number obi se one me nkasa so oye sofo na ade asofo we ye no onhwe yi ne se be fact church no adenti na oje obi yire e di ama me e wa na me swale ye ha and the member do te won nkyɛn no wahwɛ nim sɛ wo ya me bon samsa ene bebrebe fare no ma kofie hwɛ nanim ensama me ka wa ha no na waka watimi afrem wo phone so ɛhɔ na ade ni to me sɛ nam sɛ I'm telling you you are a liar, spirit of liar. Na baby a obi a na yebehu sɛ wo sɛ wo yɛ sɔfo a yebehu ɛne wo no nyame no ho na temu ni nyina no omu yɛ tro Sakra na waka no wasa no ni wakra no evangelism do mumra evangelism fa na me ni wonam nyina mumra ma me ya ni ma akua mo nkwa ne nkra nketenkete a ombeka ko no ekwa ne nam na oba bi ani sankra ne me ni nkwa na me accept wo mo ya ko mountains na atwea ne ade program ani ansole a Zion sole bebre evangelism team na yako ya ko bompa ye wa atwea ama asofo bi wo krom ha yai wajidi pa Joseph Muni do mumra munya umra evangelism for kente for ne yina munya mumra ya commanders ya twasa se sofo no ye nice guy kokokoko bebre nim no ha me monidin na sole eso ha ni process wa bonten me ne papa fo yi bompa ma anko ka gina be gina a chen me no mu bompa e ja mumra ya twasa say na so video wo ho we mu nyina evangelism for no mu nyina wo ho ya bompa ni hu se waba omu na ma do ka se awe wonim no omu nyina anim no enti wo ye bold one first suffer me proje because my bre so for so na me da no a ma kro mu nim me no ne sa na mti o ati asole be se 10 me ti anam ne ma ni nyina da me ti anam o se wo de chance anya abia bebre ha so for preach ya na mu ye unnecessary noise amen amen and so won so mfa anye je hu bia na mo disable nkrofo obi be so otie kura mani ntie and so wan kasa anya papa and chini ni bi ni mu and preserve and heal you obeka ya busa papa foi sa de no e de ne siye obufa so sa ye deliver no soro ho mi sibae ana oba frame papa okoto me
because ohuna me many baby ah ya bomba ya Awurade ne saka no bufa so te sa aboa no hwehwe afom wo sa no bi antimi nso ni mu wan fan se no wan hweso oni me o maku agidi wa because that day no kono sena wa ye fed up because I feel the wa bread ni go say ni too much or confess na wo nyo oje no obi afra me phone so say me so fo wu a me nkasa nkire no na sa de no wo ye no nyai afena me ho po wo dem o no asa afra sister bi wa ha ai milibra o sa bra wa fro sa wo phone so say ha ya ji ukuna mo obi ntiyere ho o ya so de ba wo o te happy say so for we preaching na wo mu ultimate so for wa warning ti say yasu pie na say sa nipa wait ya no anko bi o say me to offer me bibia bi afi Fred hwemanim so for ehu ti say oni na achima ya sa de we na ne recording na ye boy obi afi nya nkasa no na o say mmobo insa so hu ye hu no kran na oba confess fa wantimi an confess abaya odina the whole Zion etora kwa no ye mmobo Zion fo about 90% de nothing na sa me na abaya kura atwempene me no sa nanti ye yesusa more than 15 years now efie ba ko me bra awri wa ha efie ba ko etoda otimi ko di ma me mo na bi a 1 week ye tifie ba bibia we do everything in common. Even other branches in the acronym a big car or my terasam nama a duratiri or your good or bianco jaswale point on someone so a bit dinner terminal or big rocket and so be pony to open. Say, Nina say, yes, or Baba Warame, and on Sir Adam and I was sending him to be pony to. Now see you, we should be very careful. Go and confess. Obitun to okabi to henanim. Kansa sa wo sa na ate. Okabi kira wo. Before man and God, mamini. 15 years saburumpa minim. Na se me begina wanim so for wadu ko senso mbo wosu. Oma komini odi. No ka ame no wasa ate so. Na nachi wo ye ya. Ebisi maso ne nsa. Animguase di gu so fokra se ma so sa ansa de na ko so fo wana so fo wa pam no se won pe no enye eyiwu kan bi e fa te ha mo di san komo no ha Awurade ne me dance ni yan Kaiser yan awreho Mr. Philip nam ne ti sei nam ne Mr. Philip ti sei dey a wo be butu manim ka se sofo me ba chawo akokari program yi die si wi a akere de na ye be consider da na osafo no mo ye ka because ye bre ana oje ne ba obam no oja ni si wo ana ko so prince nchen na okra na ye no ko fo ka obebutu mi nchen ka chen de sofo unim se Abraham ake be gina asole no ensem pa wo che ye tena se ka kire ye no nja fe asole ye hu ani ye hwe otutu ba radia ama mehu ade bi afa ho se memra ho na da bia me ni enye en communicate no bebu manim nkodiri wa asore dem no pam tano Mr. Philip emane ha na me ne be ye one enti wo ma no maka ni na sisi omumu obi ahumi a ane ye mase no ntimi nka but I'm telling you kwa na me komani bansa kwa na wo koda ho sa bebe pa na Zion fo amotia because of our pam that the suban intino so for bar for the year ubenyin so no asole dia betum anka wo say Awurade hira ye chese mo amuti wo ye mutena si din komoka ene ajiska aje so onya kan ya so asole na dia betum e de nhira na wo fa afiri wa ako wa wasa bo hudua wasa ato wa de so aso I'm telling you say ni pakro hu say me di wo say e kosofo ho no a ono na dey spread no on pagya ne nsa wodam wa na wan konkon
last I'm not to be from me catch on some catch us for one after that too much. Meba be gu mani ma so zan asori dan ni nyina ani. Obi ti asori dan mu watimi ne na wonfo hia na wafafon na oye ko na oka odon nsem ne nsem ahodo na oka kire ne na mfo ne say yesofo mo so ne na kasa no. Omo so wa yes anti lady ne say ade bi me si hu so fo mo so asori nya no kuro me ka kire no na o confess kire me. Confess kire me. And to move by the fire of God. Sister, I'm telling you before, man of God, I don't feel like living on this earth because I know myself. I need to I'm telling you, I don't fear. Now, what's a different person said, "Say me free was about when they be shame come on me come mama ho." Ne igla wakro na no aduane nyina abrem. Won say wa pollution ni pani bebre. Ti ni pani hu na obi kura say me say omyemo mpaye na me ware no. Ha, say Zion ni bia ka bia to no to nche say aka na twene ni kan say na wo ya bonsam sa. Me ya wo me be si na me say oba peda. Rade na me Bible. Say the agrodie kura keke me pew. Nkan bi da. Ti so bi to ncha ka to say me na say wade ana asa ma se ne pa wo ya bonsam. Come and confess. Baby, I'm many for baby. Jaya sorry. So friends can send me to them. I said, "So, ni pass me say na say one friend. I'm so for. Any baby anti you. Ni pa no kasa do. Ne nsam man koso. Ti na me friend ni bi mu. Shadu atu ntena nim say sia. Onu wakabi. Onu wakabi. Anya me nkwa me di o. Original dia mai. Members na amu no bebere ti mo mama nipa bebere ja so le sa de ninti. Come and confess na enchini ni bi mura mu anya sa o sesa olusu nchene na yemfa nya hwe biem ulusu Jesus Christ ha also for bi antimi nya asoli o without the new bow and the sword. Biani ho tie twasi a eja yako da achedie na siye ye gina abrosan so inom ye teaching so ye kanse wo munyina se Awurade de honhom a eye unity ene bo nipa enti Genesis 1 nyina Onyankopon ka se ebedu 26 afo obebo nipa so let us create na se omu the unity spirit of unity the creating nipa enti Awurade obeka Genesis 11 say Trinity ne nipa ya omusi abatente bi bia ni ho a ebetimi astopom te Awurade kron o support unity. Matthew 18 o se ba bia ba no ne ba sa be hye wo medin mu no wakasa aya adwenkro bi bi ho no me na me wo mfirimfi na mesane na de obekekere no osoro no mekekere o sane so a mesane talking about unity. Enti me kan se wo munyina wie ye so mpai bom do eda no sa ja atode ne siye Awurade besran ye nyina hu se eja ya dem wo ma ye hunu am ni sa me nkwa na meche wie me bu se Azaya wo kan we kan so ye hu se ja ye gina jam makion dia history na so for kan asa so for e bon history no wani age o wie ye makion Africa na nchen yo 1984 ya na obai mu first chair o mu si no Accra SAS next time I to no friend so be bia no make obi asori ni nyina no wie ye no pagya ne nsem kire Ghana say monhwe my hands are clean and my heart is pure. I'm going. Did I take anything from it? So no man fashi em film wie madwuma ya born in yiri nyina so one day so fire I was sorry them okotu say ni wi aso be hu oba bomb pipe say na yiri so fire na prophecy abesi wo mchi wo mra Ghana and wo bai be ye nyam dwuma nyina wie wo pagya ne nsa de koi so am fashi anu no mo bomb pa mu just hane yem atena saman kese dwada bi wo yem pai bo ho wo ya de te sadia wo diduru ada de ni nti neko entu nim say story eda so wo ho ba ni nyina ne say wo da so ya pam dada. There is no salt in you. And you are not healed.
kasa Erade raho bebre be kwa ko breaki pass breaki because I won't make you confessing now first now you yegu me say wo yegu I'm telling you go and confess jai Mrs. Roye Niagro when you're very serious uwie ya obi wa ya onu nya ntem ko so na yes abusudie we ko confess e bia ye ukunu onu ukunu nko a obi wa ya onu yere obi wa so the whole church obi dey the whole church bible so mu ko so no ko ka mu bone e ma don bo mo so on se ma de wura ni pemu a so de dem a to mbe to se obi tina ho mpo lidi bibia nipa ne ntimi nya mu mfaso so ntwiri ane ye wo go and confess your sins ko se sofo na so ko bu nanim ko didi ka se sofo maami o se yunu amako ni bi o se amako ntene ne firi mu a ebeye amako timbaye maasam ye mfa nya hwibiem but ayan firi ho a mamakuo ebeye mamakuo nko timbaye mamasam a bible say mu dodo a oboma so say Kristo Yesu din mu no afa de ma say Kristo ntina afa obani ho akoa ni wode chie ni ho mu nyina ma yesa de Jesus enti ani mamakuo ni ani mako ni youth sabotaya e de youth firi ho a mo be youth sem mo be mrante ne ma ba wasem ipe ku ha ma ya bossing mo de be iglawa go and confess your sin. So for people can so for penny wasem Nigeria movie mu yi na bi transfer nya letter no pa say a transfer o je letter no kan ya no coach man say any situation that you pass through count it as a joy. Some problems are bringing a promotion ere hu ye no wusu o so na so for ketwa ni nsem pa ya obomani ni o say my friend, my hands are clean and my heart is pure. If your hand is clean and your heart is pure, you shall pastor this church successfully. Obunibe. O se wakoma muti na se wonsa wotia. Asafi ube hweso yi. Ni e koma na big church nya flat in wodwodwene mu. Ehwa afi na church ni sika se nyina ekofom. Ne me nyina ekofom ye nche na de bibie sei. Ana na yere se aha makaida di mpae na oboman o te se wakoma muti na se wonsa wo ye fan a asore no wo be hwe so am na successful na za so no kwa ekọ fom ne te se wakoma mu ne wonsa ho nti na no ansi na da ne na so wom o se aha it has confirmed that your hand is not clean. Pastor slapping his wife. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great. Go and confess your sin. Go and confess. Abortion, go and confess. I will confess. I will confess. I'm tired of being a member of Zion, but I want to be a member of Christ. Because I'm why? So I'm tired to be a member of Zion. I want to be a member of Christ. So for me, we situation or confessing in a go. Or so we I had to say that this will be a free this sort of form 10. There are one kind. Azusa Street, the earliest revival. They got checking your mirror. They didn't buy any member behind. I am say in Chem.
that's all. Sorry, kakra we hwɛ odi bi ɛfɛ ho ɔfɛ paa bɔ onum asɛm ɛma apɔn woyɛ panyin paa wontu fo pa so yɛ akora bɔne ka wogya bɛti firi soro aba. Salvation is individual. It's individual. I'm done. Tisopo, lead your church. Let the salt lead the church. And you what you ma? Or say, "Oh, mami dinsua." Let the people know about Christ more. Jababi adi preaching ni nam. Yanya pamda damufu. A pamda da assembly see ye on spiritual meaning. Jabamda preaching. Tell them it was from a carton up omun kind o kansi a kansi eno na ye nkyene no eno na ye egya no eno na ye tumi no eno a wo kan a ebe hyew mu bone no wo ba ba bi ewura wo twenkyene kogu ho. Amen. Twenkyene kogu ho he se ewura ni nyina anhye a be hye upon ya ko roso ko confession to ko ye kire no nya wadwen so afa Yesu onfa yi wan ko ya nkire na obua. I'm done.